Forbes magazine in athu khia tu ni le som ni le ni ading leitung bupa ahau penpen Pasian thugen som mi te thi pi lo thupa tampi asanu zong khading ahi manin tom le atam kilam dang khathei ding hi asom na Joseph Prince pen tur khaja ko som guk le thum me kha som le nga ni a suah khia Singapore la the new Croatian church a pastor accept license takhi Singapore ading in Forbes mi atam penpen Forbes hi a TV a thugen na TV channel ne hi ektham loin leitung bupa TV channel atom tuam te a thugen in wa koi a tha kinga ma hi akwana a TV Joshua ongnu se sa TV Joshua hi a ama pen tur khaja ko som group le thum jun kha som le li ni in atiang hi amai sumhau na magazine te tuat na a million som hi a amai na sep na pen Synagogue Church of All Nations hi in Emmanuel TV channel to leitung bupa mi tampin ena apol sant na mun pen Nigeria gam hi again na benihin hi in asum nei za vek pi $, million som ni le nga hiya ama pen adiakin amy te injong ithek ma Jewish American hin tur khat zakwa som nga leni December kha ni thumnin suaka a ministry pen Orlando Christian Center hi in US kama hwal sa thi TV channel tom le amai GLP te a nalamdang pian na chinadam sang na te hangena minthang ma hi usagi na $5 hiya amai sumne za pen $, million som ni le sagi magazine te chepte sang na hi tur khat zakwa som gukleni kum January kha som ni le gian ni in suaka amai ministry pen wo Changes Church International hin US panma phwal sa thi $5 pen Pasian thugen na eka minthang bek thamlo in private jet van leng kha to Rolls Royce moto minthang ma ni le in hoi pp nei in tua te hangin chung mi ten eng ma hampha ke sama ma hi a service chang in atom pen mi tu som thumbang ki khop khatin ki khom den chi hi agung na inoct edeboye ina amai sumnei na magazine te chapte sakna pen million som chumle kwa hi tur khaja kwa som li leni kumma kha nini nin suaki ama pen Pasian na sem ding in akipia khian ma in University of Lago a mathematics professor hin to panin Pasian thugen lama akihi hi van leng ku pai van leng zong neya private university zong nei nya thi to university pen the Redeemers University hi amai ministry min pen the Redeemed Christian Church of God hi na Nigeria gama ki phwal sa thi angana a Joel Austin hi na magazine te chapte sangna a amai sum nei $, million som li hi atunga again sama bangin hi pen magazine te I chapte sangna hi tampi tak aki khai zongom khathei ding hi tur khaja ko som google thumat kha ninga ni na suah hi amai ministry pen Lakewood Church na US kama all billion ma mega church service khadami atu som tampia aki helden minthang ma khathi amai lai bu te zong New York Times bestseller hidden phialina amai thugen na huilak panin ain pen gam zakhat wal panina million get bangin ama thugen na en citizen hi na sema mahi alina a Chris Oyakilom hi a amai sumnei bekpi magazine te chapte sangna a $, million som nga hi tur khaja ko som google thum December khani sagi ni in swaka amai ministry min pen Believers Love World the Christ Embassy Church hi ama ministry pen Nigeria gama ki phwal sa da Pasian na sep bekhilen business jong sem koma in lelo zong na sep na zatolam na le TV station le magazine de thwin lai bu te atin alo ching ma sumhau ma again pa khathi athum na a hi le Bishop Jax hi a TV khong atom toma imu the zel amin thang ma thugen siam ma khathi in magazine te chepte sakna amai nei sa sum a hi le $, zale som li le giat million hi tom bet lo hi tur khat jakwa som nga le sagi jun kha ni kwani na suahi amai ministry min pen the Forbes house hi na US ma ki phwa sa thi ama pen Pasian thugen bekhilawin lai art movie film ball kingai siam lasa siam hilai bek tham lowin a service changina service khara mi tu som chumbang ta ki khom a huilak TV internet laka azong akilement ma thugen min thang Bishop Jax
X he ani na a Bishop David Oyedepo he na amai nei sa magazine te chapte sang na a dollar million zani chitangial hi tul khat zakwa som nga le li kum September somni le sagi ni na piang hi amai ministry min pen Winners Chapel International he na Nigeria gama ki phol sa thi ki khop hunina tu som nga bang mi hing ki khom khoma leitung ki khop na atam polina ki chiam te hi bek tham lowin agam sunga mun zathum banga pol pi ka khia a to bek tham lowin private van leng li neina amai university nya jong ni ne hi to a university telaka khat pen the landmark university hi na omu aran kwara steya omina ani na pen covenant university hi na ota organ steya omhi inle lo leitang zuang na le dominion AECEO sem lai hi ANY le sumhau ma thugen siam pa chi thing hi khatna abel Kenneth Copeland hi na magazine te chapte sakna dollar million zathum chivet wat tangyal hi ul khat zakwa som thum le gu December kha ni gu ni na piangina amai ministry min pen Kenneth Copeland ministry hi na US Texas a ki kwa sa thi private jet bek thum ne hi TV channel TV show jong ne ya word of God hi in ei mi ten jong i the kha hampa isa thupa sang isa thugen siam khat hi dingin ka hi hi atunga again sa leitung bupa ahaw pen thugen som itel khin hi azen zenin zomi thugen siam ahaw nga tel hile hangina kuateng ki helding chi nangi umole namuan naswan thugen siam isia temin komena ong komen sakin bektham lowin hi atunga again sa leitung bup thugen siam sumhau mihau te kwa I thugen lim ngai pen kwa I thugen pakta dei thanga pen nehem chi jong komena nong komen sang na ngena hilai mon panina ong chiang nom ing hinglung dam